Versus nomor 10. Versus nomor 10. Terus merajut nomor 10. Oke, nomor 10. Ya. Berita pangkat pada Bu Sandra. Bu Sandra tolong dison. Bu Sandra langsung masuk ke son.
Oke, makin langsung puniki sang modroyannya di nggih. Terus. Oke, garset nomor 11. Nomor 11. Terus lanjut, nomor 11. Thank you.